Prije par dana sam pročitao jednu interesantnu priču. Naime, jedan je vladar postavio kamen na putu i s prikrajka je posmatrao kako će ljudi da reaguju. Prvo je prošao jedan trgovac, negodovao je, kazao je žalit ću se kralju, ne znajući da je kralj upravo taj koji je postavio kamen. Zatim je prošao neki činovnik i on je negodovao, međutim i on je produžio dalje. I tako je došlo puno ljudi. Neki su kritikovali vlast, neki kralja, neki su kritikovali sudbinu, međutim niko od njih se nije sjetio da pomeri taj kamen. Sve dok nije došao jedan mladić, zasukao je rukave i svom snagom počeo je da pomjera taj kamen. Nakon što je uklonio prepreku sa puta, ispod kamena našao nagradu, odnosno vrećicu zlata i poruku na kojoj je pisalo ovo je nagrada za onoga koji ukloni ovu prepreku. Sve ovo me podsjetilo na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je vidio čovjeka u džennetu jer je uklonio granu, posjekao je granu koja je smetala muslimanima na put. Puno je oni koji kritikuju, a malo je onih koji rade. Pa blago onome koji je dio rješenja, a ne dio problema.